Yes. Hata nikuforwardia nini squad. Yango forwardia squad. Squad. What's up? Right now. What's up? ASAP. Papa. Fit. Mwancho murigirire naria nsemo ya kabere ya gosori ya chakire gatio chitimu ibere chimanya ine mono sana yone timu ya Shabana FC nere timu ya nka ekwarigani bene timu emekaine buna Gusi FC nene chiwetoma lakini nende tutebekene na striking ya Shabana tenya tike korega asibina kwenye ikokora kwa hiyo twanare buna mchezaji na Vincent Jabuto na Peter Okechi na bao chibabekira Shabana chigori karonari goli first half enanyara buna Gusi FC eyanyake kogwe ikese attacking third ya Shabana mara ange kane iga gatano kumaanisha kwamba wanajituma zaidi kuliko wana aitwa iga mase monandake ndachi gosoma Elnad na mte Ochieng Steven mo Shabana FC
Sawa. Isa commentain 800 uchiro. Ada kata leo. Leo kuna nini leo? TV uwensu bumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibite chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogon kurbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo tonyora asika kode ya Star Time channel 185 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Dizi Okare number 4 yare LF2 wheel na road watu wacha sabia sana. Hawawezi kawa angalie 940 leg. Mkae muangalie huko. Usije mta itako watch. Wala kimo tawa kwa ritangan. Ready, weekend. Yeah. Mungkin ready dari rumah nih, kalau dapat dikasih nih kita watch game ini habis, bentar. Mau cek nggak ya? Step bila ini. Saya mau. Ding. Your mic go on. Balance shot. Ndio hizi. Iko sawa hapo. Lazima sound basi nini? Mkitaji sound, lazima sound. Lazima sound sawa. Sawa. Gana online yetu. Toa mic. Mwanataka wani kwa imefika 4:30. Sawa, Su Vuomogusi
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonikera ndekerene negokurengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turinikiringa ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakubonikera ndekerene negokorengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turinikiringa ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakubonikera ndekerene negokurengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turinikiringa ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakubonikera ndekerene negokurengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turinikiringa ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakubonikera ndekerene negokurengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turinikiringa ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Dizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakubonikera ndekerene negokurengera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turinikiringa ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi.
DZTV obwenso bw'omugusi nigo bono yakwanikira ndekerene negokurengera chibiche chinkiya nabwigo chinkene nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine una ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoyenyore. DZTV nigo torinikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu vuomogusi. DZTV obwensu bw'omugusi nigo bono yakwanikira ndekerene negokurengera chibiche chinkiya nabwigo chinkene nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine una ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoyenyore. DZTV nigo torinikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu vuomogusi. DZTV obwensu bw'omugusi nigo bono yakwanikira ndekerene negokurengera chibiche chinkiya bwigo chinkene nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine una ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoyenyore. DZTV nigo torinikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu vuomogusi. DZTV obwensu bw'omugusi nigo bono yakwanikira ndekerene negokurengera chibiche chinkiya nabwigo chinkene nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine una ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Mancho morito gocha base mukoro asegeti kya Gusi Stadium abase kosorenze ko bwata inse ya Bosongo Derby gatachi timu ibero mancho morere ya timu ya Shabana FC nere timu ya Nkase kosole na ekwarigani bene timu ya Gusi FC turake kamege base motona kya kosolera chikwera goikira boniga nige kosole yere makali yogo tabiekana gatachi timu chonsi bere na tian kwarigani bena somoro bedu wechi gosoli tusange kosole ya gendreto mancho morere ya segeti enense mo ya kabere tote kerikerabe na kiranya kabagikira na konechinga kiechecho ntobe aiga na omwalimu na wote bierie tali yao ekirabone na kiasolia Tani na bagondoka Nditi Nelson. Wete yale ngeli bagaligi ya sana asa ya kosole ye timu ya Gusi senyo ali bagali ya bene kolende banja na kwengero nsemo ya defense ye timu ya Shabana FC ground ali bagali ngeli bene kone wote wao mwalimu Nelson Ndo Nditi Nelson omo ana stage sport na notorege segete ke gakoretera amatangazo ya mesemo na kukweresa ingigenda tokorekana segete kya Gusi Stadium. Mancho morere andaka uno mwalimu Nelson Onditi aiga segete kya Gusi Stadium na tokonye gotomatebia aliagendera tase osegone wikira boniga nigo Shabana FC yanyarira ko bagekobeka ama onchori ya berese gosolie asebanyare ko bagosoki Brian Michira yanyare ko bakagosoka isiko gati yaba gosoli bande.
ndake amwe chambole wanyambono kupatana na ito aigatore masema kwa segeti kia Gusii Stadium egosori gatie timu ya Shabana FC timu ya Anka egosori entunda ikominemo ye ligi ya National Super League gatia abana banka Shabana FC amone timu ya Anka igorongorwa Gusii timu ya Gusii FC wikira boniga egosori yere makali yogo tabikana kurende kurire egosori wikira boniga ndake ninkiro yote kia irire wikira boniga mbara bekana mpaka boniga orajite mu cyonsi bere buna ekire cyinkongo because okora okora kite cyabo kite mu cyonsi bere Shabana na Gusii FC cyanyara kigakora bya sana yona rero bachaka gutipirisha buna 20 nintu abana n'abamotore na inde obo bamboro Roma intene dabi lakini ndanda kitanta na Gusii FC yaora kilimo cheso mya kabisa kwa Shabana andake nore ne gosori ya gatano gatije timu echibere na andake se chigosori enchenya itako bachikoba ese entunde ntani picha umeranete asegeti keri kia Narok Stadium ne gosori ya chiete makali ese gosori entanga ne gosori ya kabere ekanda makali echiguri sato aseisato egosori ya gatatu ese meri ya Wendo Green Stadium gatije timu chichonsibere andake nande kanyara koba timu ya Shabana FC kabwe gole ya masebosa ne gosori ya bwango yekanda makali yoko bekane ya maseyemo inge korobwa amiri wabo gutindi sana sitimu chibere obo marembo lena bana mente Gusii FC achage terenda kugo otabisha bana no mente bana chinga kitine chere ino bono mutire go chiga ali KPL mo kitigere gaiga bono bachire bana as an alternative gara kurukarega bo timu to bote ya Shabana kurugushin Shabana yoga bono troche Gusii FC achire as a substitute go an alternative kwa mashabiki burudani stalking ya Mancho Molerchinga kiecheche chikopane free kick ase faida ya timu ya Shabana FC ndo chali referee senda referee akona kibuna Walimbiere akona libagalia beno wa kuigoro lakini timu ya Shabana FC ya Siridio Boroso bene kuya gosori yu rachikorani maega komoliga no mogosori magare Shabana FC libagalia bene omonta kobora bokonyara kwena kibuna andake emo goleria nyale koba ke gosoa ime konde se gosori kora kwande gore omo gosori Vincent Nyabuto oyo re top scorer kwa timu ya Shabana FC kiraboni igese gosori Vincent Nyabuto so se gosori kore kana tararo kana kore bangu kabisa esenge nyoba metena nere etamineta lakini no mu gosori obuyana ende anytime aranyore nafasi na baranyaga kobeke gori lakini saboni andoche bamusarone tia bantange baniga meaning space yayo nyore gole saboni ga tinga itu sana nyore gole Mancho Mariri nyarama chinga kie nigo omogosori ouko korwa se timu ya Gusii FC nere no ari gora ari se bali babegeta chigoli chirengana ine gati yaye no mogosori mwega na Vincent Nyabuto aigase timu ye ya Gusii FC koro tomo tambe ntada kona nalibaga bene ago chikoligeri baga nsemo yokobe akoya gwe support no mogosori Silas no mopira lakini wasotri skora boko kutesa faida ya timu ya Shabana FC uliona baira otigeiru mopiro yana rekoba ga konyoruta no mogosori umakende buna Ochieng lakini kwa usana kwa boro gati ya Vons nande era chikoba ne foul ase faida ya Shabana FC akonyo beka nsomo piro lino mogosori Ochieng nere left back ase timu ya Shabana FC Mbati koro randa ke buna baranyare wako mopiro yonyare gosoa sensemeri ya 18 yard box na tora bagosori buna Peter Ugechi badabada rekoba bakobunga sana gwetera chi long balls na kibaranyare koba bakokoranda ke enoche ne troche se gosori Ochieng Steven yako chikumatikira michira awakentambe gali atari namna gani bakonyora libagalia bene lakini bakoli tukutaba Shabana FC Yole ngeri bagalia bene sana mopiro wako muyasana sensemeri 18 yard box ye timu ya Gusii FC Vons imbanya kwa bakonyekera kurenda sensemeri ya far post omogosori obora bwe timu ya Shabana FC onda chikoba ne goal kick ase faida ya timu ya Gusii FC ndo chari goalkeeper bwe timu ya Gusii FC onunga kwera chitage kachaye tabu atibwango amanya kwa baka konyo chaka ndo chari frako monte anda ke gosori ye ne gosori re mamili steka nchiri kukuru steka tangai komi wakantamba ali Shabana FC lakini bakana Gusii FC Peter Okechi wakentambe komoliga ali ngoli Moroke kijana huyo Moroke Wycliffe Ngadha katika tigari Gusii FC bakana Shabana FC refa watara madhambi foul kwa faida ya mwana Gusii FC
bagochaka bango Gusii FC bakomorigie omungwano yokoroko auko Edwin awake ntambe atari lakini bagokana Shabana FC mwancho morigere libandizi TV nyiramne tole MS ya makoro segetie kaigakia Gusii Green Stadium atari dede bweka ne goalkeeper Vincent Yabuto utigaire bweka ne goalkeeper mwancho morigere nafasi kama hii watajuta atasemwa sana Vincent Yabuto nigolere ngeli bagalia bena timu ya Shabana FC uguteigwana nkwa bene gati yabo n'abarendi bari be timu ya Gusii FC utwara libagalia beno mogosori Vincent Yabuto kolende ndatebe goalkeeper ununganere natema sana kumubikira pressure goikera ereko yara Gusii concentration ese attack line ekene ndemo mupiro yo wa Shabana Shabana watana siku ya nyani kufa miti yote uteleza timu ndeseke Gusii na kibago teba siku ya nyani kufa mwancho morigere lina kimeja kituraro kenyani kolende litukuria ukiria ikire kinde gyoza byo guita mwancho morire no tama bunora tambe yo sanga nyara kwa kigogoita kolende tomaitia iga uri uguchugoitu era iki kigogoita ro no mupira wendo yo gutugoita timaiti Shabana ugoita Gusii ugoita Shabana bago chaka byaki mali wana Shabana FC baotane tole bubera kindira ronga getebe na Gusii FC bako bataina esroganeli ya Gusii FC batanaki Gusii FC tumanto baligi bakoba kera batana bakoba na abana bane tole bobe kama mpira wa fall eko faida ya mwana Shabana FC agochiko cha kabuja kige magari yo mungwano yokore kubuna Cyrus Shem akurute ntambe bya lakini Gusii FC bagokana Wikira boni go mwancho muri najitaye ka 52 ase gosoriye chiteka chia tere chiteka 15 chioka tore gosida bera chikobe dabi ya kane konyara kwanda makarasi chidabi sano goserero iga ntonya romo bui nandake Gusii FC yanya kubwa kimina neke kwandero iga ntomanya gose manyoro bobui gose nebo bana yare goikuna bamura bamwe ababa nene matesha bane kweroka Elder Brothers gocha se Gusii FC na rokera bacha ke meche babata no kabata na intuna bamo lakini nente no avanza baita na roto anje temono bago chaka Brian Michira awake ntambe gari komorigi ngo moroke Steven abawaka Gusii FC wanafanya jizi Michira unawa goalkeeper anasema referee awatana magambi nagira rai akanda kwa anchite Michira kolendo yu Brian Magare ari Brian Michira kolende Michira nyara kopaka gosoki wisiko ase gosoria olio nyara kopaka goswali bali amanya kaine buna Isaac Otieno gontore buna gosoria rabe konde nyara buna mancho mariria gosoria nige gocha nere gosoria tani ya timu ya Shabana FC ma yoko nyara komosiria omonya kerogo bo mekene buna Dr. Yabesh Nyandoro olio nyara kopaka gosiria obogimagwa yense meria Nairobi andake egosora keretora keria chaka twara 1 minute of silence konyara komonyora Dr. Yabesh Nyandoro omonya kerogo kwe timu ya Shabana FC oyoro mo wakili nyara gosirio bogima bwa yandake igo Shabana FC se kubuya gosoriye nabara kore tribute yengia sana ichaso munya kerogo ekene ndemo mochama ni buna kwete wini era bengia sana lakini na bado naenda makali bado ni kumuomboleza na kiro jana bonsa bekerete bitamba ebimwamo bago chaka byaki magari Gusii FC atari pale lakini bago kana Shabana FC chiteka chitigarite chinka sana mwancho morigere no motegereri Rwandizi TV Edwin komorigengo onde tayo goalkeeper Inkosi goalkeeper bwa timu ya Shabana Ingosi taranyara konyora gasi nyingi enseme ya kabiri korende toche tension again rete konya komenta na mbara Rwanda ke bakobol na kebi TV inde cho sori chikanere timu ya National Super League nimbe kingote bine chinga kiechio mangana tali boya se timu ya Shabana FC sengencha ko sori again rete gati timu ya Kibera Black Stars amone timu ya Migori juu trigo Kibera Black Stars revosio chigo libera sebosa na ndake Shabana FC ebete bwa ko sori yeye nego mwanganyi gati yabo ne timu ya Kibera Black Stars oranya rekova kogokea na goika chipointi sato chioka na taligento Shabana nyarekova ge kogokera kolende inkeri ora tebe igoro ya Kibera Black Stars sasa ndio nyere kwa pressure sana timu ya Shabana ndaro tege atari gari au chaka byake ba ege Nega korokwa elegwa Kevin kati ya attackers balibe timu ya Gusii FC anyora libagarigia sana korneria konyara kogenda
onyara gotebigu aiga ya kurende refari oteba ya narorekio nigego chikoba ne foul gochia se timu ya Gusii FC na ndake wono turarorenchera kiomo goalkeeper gwe timu ya Shabana FC Ngosi ranyare kobeka ewoli eyuo asego sori yana mogosori Wycliffe Nyangechi na gwate experience kanne sana yechi foul bune chiga wiki ya eta na nyara kubunga Kibera Black Stars asa renge distance bune yeiga no charia wole kunya kovangwa buya no chepita ugechi kwa hata kutube ko botambe bwaye goalkeeper konyara kone kirege ntombi yakere Nsemeria 18 yard box bagweto mago aka na Bokere Sota na Gusii FC wamefamia lango la Shabana mara kadha wa kadha. Ingi wamefamia lango la Gusii la Shabana mara kadha wa kadha na wanasema gonga zimetoa nafasi. Bachira kwa celebrity aliki Marcus Rashford. Akoro kwa buna Oucho Cyrus. Kwisha. Anyara kore le goalkeeper bwe timu ya Shabana FC. Onyara gwaka egentekerito goalkeeper onyorora akiro tebugu kuna na ndeto irore otigo kuna ende se goal wekira bone go mancho morigereria negati kya Gusii Stadium Gusii FC goal yemo Shabana FC wekira bone ga nyara kobage kobunga goal nege ndonde Steve kwenye twage tebere na enjira bamra ba Gusii FC ba nyira kwe wetoma especially first half nyira bale wetoma sana second half baachire nege rundo kerina twanya goteba na ende banyara bakubadhibu Shabana FC andake mwalimu chiteka ikomichioka nam next time ene akosole ngongu sana no ridi Gusii FC anyorire goal inkyo go expect kira base kusoleza chiteka ikomichiate ira bono chiteka ikomichiate ira bono Gusii FC bago chikoegendra gwa attack mono kabisa kwa Shabana pressure because about the best way of a defense na attacking. Alafu bona aba mraba Shabana FC ndio tena bono wamechanganyikiwa sababu najua walikuwa nasema sana kwa bani watoto lakini babaro kirena abana ba Gusii FC Gusii ya kale ro ya bono andake go mancho balere chitaka chatika ire na chitaka inse chitaka ikombe chirechi ya FIFA ntorora ndake Shabana FC nkira kore condense ya Shabana FC nima itebono mbanyale comment attacks chiabo na timanya itie go sorry re close bune yoma ite ego sorry ye mochanda se gori ya Shabana FC Gusii FC goalkeeper ko genda isana goalkeeper omanyeka ine buna onunga na nyora buna goalkeeper na bate experience yana go kura chitaka gosori ende yonsi kore bosio boga ni ora ira chitaka kankaigo kure inse igwanda kentore buna kera bena part of the strategy ya gosori Kenya time wastage is part of the strategy bakwanda ali batu mokali stay kanga isa toiga rinde aba bana Gusii FC banya kwe banga lakini mnabona igande mo Steve tena hapa kwisha hapa Shabana tego nya kwenye because attacking yabo njiro nyirigeretina teyo Vincent ya Butorero ndisema kwamba amesinzia darasani Okech abwatire Gusii FC paka boni ga point ine chao ono mare mwana sero ndito tabuna taro chipa kako sendo la team ya Shabana FC korende in football nyaba tabuna never say die wati tabuna it's never over until it's over chitaeka ende yonsi kende nabo yokara kolekana ya korende Nsemeria Sami Okot wikira ode ni majana kunya kolengerere ningonda so kyanya lekoso ninginda bate ibanya lekoba baikera niria wale ko Sami Okot iko na para boni na leko Sami Okot boni ga na leko kotwara kota ya muraba punguze pressure na buji kende yonse bakira twake na watabe sumo piro yo football akina ndo jalo nyakole yensa yata na abano lera bya ensemble because two losses consecutive baita na Kibera Black Stars baita na Gusii FC yoni kumaanisha kwamba pia ndovu ameweza kuteremka na nyora buna ndake bo buyo wikira boni ga Gusii FC witere goli bwata yemo ese Shabana FC teranyara ko bage ko bunge goli nege ko sukie timu ya Gusii FC igoro mpaka go ikana mbai sato ime ligi ya National Super League wikira boni ge ko solisa ko eraiga aseranyara ko twara chi point emeronge vere ne ye mwase Shabana FC wat chi point emeronge vere na isano Kibera Black Stars wikira boni yani gere boss yo go soli ya bamone timu ya Migori Youth chigoli bera sebosa na Kibera Black Stars ni reise ko buya go soli ya chances tirego na bera nyare ko bage ko bwa nego Kibera Black Stars nyare kwa suka igoro na kwa bana mbaibere ne point emeronge vere na isito korenda nyora buna GFC ebwate game in hand what wotera bono yomo era ka game in hand ebwate game in hand ntore wikira boni ga noroje buna Gusii FC ne robono ne rege kwa swa KPL aya swahili enjira ba chagire they are sending a message una around here umakono yobo Shabana itaswa KPL Gusii FC na beko swa gari se KPL
mwanje mbali naro nya kwa vole Gusii FC nkai yaro tanyara buna Gusii FC niko yarenge season ya 2020 2021 bagasobuna bagere na season ya UN Tangani niko timu ya Gusii FC ya kolete namba 11 Shabana FC gakora namba 3 ase season ya UN Tangani ya Gusii FC season ya bwateti ase timu ya Gusii FC niko yanyarita ko koleka nayenga kieri timu 2021 2022 season ya nyara kwa bage koera Gusii FC kabasa relegation zone kolende ekina keligia sports dispute tribunal ekana chavuna anda ke wono niko timu ya Gusii FC na say league there is no demotion there is no promotion na bone ne season ya gatatu ya timu ya Gusii FC na anda ke lero iga baisa baba kobuwe kosoliye niko bara okasale soje ocho benga kientangani pi akobuwe timu ya Shabana ekene wanya hata na chimbi game zao nyingi zimekuwa zikienda sare ikabona ngaite wamevunja ile miko babutoire bindayo hata na bona round ya yete tuite Shabana FC kero ndemo Steve omo kwa sorry Prince nanya ka kwa so sensemeri ya Shabana FC nanya ka kwa sama kote mretere Prince torre ko sinanya ka koleta ama Tokyo agochiko chaka ne goalkeeper Ingosi ate murabonse banyare ko sukabosio agwake ntambe nsemo yokobe kunyara koli korende timu ya Gusii FC ko batebi aigaya ligie nchere ngao ayo ameka ine buna omogosori Ochieng aina kisha bana FC nyoro umopira korendo mogosori bunga Cyrus neroyo nyare control ensemeri ya midfield kurenda kwa Kaisiko torere buna Ochieng ndanya ko baga konyo chaka ase faida timu ya Shabana FC agocha kaisesa mogosori ntada ko mwa magare anya kunyara kumweranira mogosori Ochieng akomwa captain beneo makale Bernardo Tieno agwake ntambe ko muligenya buto konda na rangi buna handball konda referee tarochi mupira kunyara ko bago kwenderera agochi gwaka bosio ensemo yokobe kunyara ko muligia omogosori mukende buna oupo ukako genda ise konda referee agoteba yayo no mupira babasacha tenena gendera no mupira bago cheko chaka byake magari Gusii FC katikati yege tio mwanchomo ligerali wa kagari ntambe kabisa katikati bado wata andebo Brand Magari akoma akera Steven Otieno anapiga pale yango tora rogo sembanya ba kwenye ba waka aliingia kabisa gari moroke data na Prince mopiro kobo monge okabane etro in chiteka cha menturulenga omogosori naro echenche chikobeko echenche gari omogosori namba isana ngote binde na kyakoroko omogosori Gusii FC ogorokuna Omondi Teres Osoire keraso kire mongwano ogorokuna Ouko Edwin ore top scorer na Facebook tena na kwa tuko ba omwancho moligeli bali makubwa tensema ya Facebook ndo chaiga Morris Otunganya Twanga yote ba watching live from Miriri timu ya Shabana Gusii FC ndo chaiga Michael Rage yote baguna tuonyeshe kwa uwanja ndake yunasemo eliende ndo chaiga Omaturi Vince ndo mapema mbuya ko machoge borabu itongo bogisianko seito no inde imembu ya mono Vincent Omaturi soko bwati ya Ndizi TV etasena mbe masamane chigosolega sorogongo lwa Gusii Nelson Onditi bawo chikorutende kubya kabisa gari Gusii FC akokana Steven Ochieng entate lakini bakande Gusii FC chiteka tigarite chinka sana mwancho murigerali tokore shuguri ga igatonde bintebi ngao bakabona Gusii FC yanyareke kumwake gole ya Shabana FC tuko moja kwa moja na Ndemo 001 banomya sana ucho chakari Ngosi nikana kwamba wamepoteza ile matumaini inawezekana akogenda insomo gosori bwa Gusii FC ndake onyara koimo kigoro dia tebodie gosori nyara kwanda isiko korende limetese gosori buneye bwate interest nyinge sana kero mosora bwate bagade ko nyara ko baga ko nyara ko umia ko kanyaro nyara ko twara attention eliye nsemeria technical bench no chachitage kechecho no chasami okot ajo kora ama unchiro liande yo mweli singakecho na Kasim Mohamed omoroke manene we Kasim Junior omoroke manene bwe timu ya Gusii FC nere oja konta bya murabaye na we ko bwe gosori ye concentration is the key ese gosori bune chiga neke Ndemo concentration is the key ki substitute diba kwa tango tara senjinya ka kwa matunda lakini mpaka boniga bano na tene sabali ya chire kwera mbaka ba chaka byake magari Shabana FC Brian akomuri gari lakini bao kana Gusii FC agotumali kabisa muungano ye captain akoroka tena hatari bado wanakataa
Wani wabanyoleli bagalia benelie counter attack team ya Gusii FC abagosore abamanyaine mono sana kwenye legwa Kevin onyale koligiri bagalia benelio kwenda bosio kolende ensemo ya backline ya team ya Shabana FC yanyara koba yatwara ensemelio kwerenda buya na banyara koruse into koligalo takoba attack entindi ensemo yoko bebono Shabana FC kwegwe pressure akochikoligali bagabena kogenda inse referata abuna ne foul kick ase faida ya timu ya Shabana FC. Mmoja wekera boniga nechitaeka emerongo 5-3 minute wekera boniga chitaeka chitigarete ibere chioka torere farire ngarabe ka komenta ndo chago chiko chakali magega no mogosori bwe timu ya Shabana FC akomo Bernard akotaka kobeke ntambe komoliga Nyabuto kolende bagotebene ndagira ye goalkeeper batro mopiro oyo araira chi seconds cha isano ne mochiraire na FIFA konyara kwane kibunango chakaro mopiro kono manje malishinga kiechecho kolia igoro ya chigosoli ego magosori Christian Asu wense ya gano nyalite gotoka sense meriat kwe kensemo ya ataki litukolia lero nego yanyara gotebekana bene buna niga asirio bugima bwaye maiga yoko tatoka chiwiki bere gotokorwa pole gocha sense ya gana gocha sense ya gano mwancho moligeria soko mosiria Christian Asu tokorwa pole gocha timu ya Hatay Sport FC korense meri ataki pole gocha timu ya Newcastle la somosori oleo manyakai ne buna Christian Asu arwete pole gocha timu ya Chelsea ngakia mo Christian Asu agosote manyikira tabegora Christian Asu no mogosoro rengo muya lakini wana na bata na kifo kigerege kwa gochere ndemo Steve ndonya gutanga tote abampole sana se aba sector ya sports hiyo macho leo ne Cyrus ndonya kwa kobeke golieli anyara gotaka komutigo mogosori Bernard ochire inse bono oikanya rekoba kore korendo yumo insomo ancho moligeri no mogosori Cyrus lima teno jengo ngose Cyrus gosa kale style gete kamaite buna chipoint to ninje njibwate tata timo piro nya rekoba hangie amanya ko imoka sechite kachia yebene bono rachiko nene foul yego chibo akwa nayo gochikonyaka note Wycliffe Nyangeti kago chana what expense wa otomebe bento bunebi Cyrus omotigeire naye wole bekino mosori amobweka uyo mekaine buna omokosori bene ase gosori eyo uyo amobweka timeti teri risk ya Shabana FC konyara kobage kobeka omokosori bunori bachire babere at least ese goal buneyo egol kipa bona ngose kujara kwene kibuna onyalire kwene kirege ntombi yakere ndo chechibicha tukoyegwa une chama shabiki ai kiraiga taraisa na kabene timu ya Shabana FC Ogechi Wycliffe hatari ilikuwa hatari wangejifunga wenyewe wana Shabana FC mpenzi msikilizaji hapa tungesema Luwere hapa kwisha hii imeenda ingeenda mwancho mwele alenge Wycliffe Nyangechi onyora set piece ingia sana oveke semeri ya 18 yard box kurende gutaigwa na buya nsemo ya backline ya timu ya Shabana FC rama piro waso kera tuko bane kona ase faida ya timu ya GFC tegerre kono mwancho mo tegerre wacho chakagari buja kabisa Gusii FC awaka roche gari tabe ya kabisa hatari bado nini akanire Shabana FC katikati mwegeti bado Gusii FC bako kanu mancho mwege chiza chierre kabisa koratore jirenga ba komenta Chinsa chia FIFA ona maison sigara se FIFA koranda ke era mashabiki ya Shabana achakre gosoka kurwesegeti kya Gusii Stadium batebire bona twarasira Antonio manyete tolime woko sana asa mashabiki ya Shabana FC sengenjo esizo de Shabana aberege kugosori buya sana yakageire bunanko bwa balenge gosori ya nyora buna mbasiria gosori ya bwango igana Kibera Black Stars abashabiki abuga tamatumaini no wasemeri buna Shabana nkwira nire na ndebwe terabu ayo taligento keko kibya sana ndemo Steve na kana mashabiki ya mmoja mashabiki umejitolea wamekuja alafu kuona kwamba matokeo yako si mazuri wanatamauka kweli na ndio kuna kwa kina Shabana bona chige mchiko chimoto mbanya ale bona bao cha kwa kikopoto bako na onedro nya bona number 1 ili aba yakore ya siri material namba ya masa legend sikale kore omono sana na go gosoli chia uchionse baba ina league it's a competition na kire gosoli okobua okokere kwa bwina na kwa alipa kwa nyara kwa gosuka bosio na ndake teko yote babe counter attack ose faida timu ya Gusii FC akogenda sekonde ya advantage Kevin Ainanteri against Emery midfield baigoire Shabana abo kongwase Shabana kolende babiro mupira bwangu kabisa bagwa automamo sirakene Nyabuto ningi kiamobera gotelia na konyara gosira mupira oyo akomochera omogosori Steven Ochieng
Wakentambe lakini Gusii FC watibinto begete sia iga teri rahisi Steven Ochieng ako control mpira vya sana akora ni Maega konyara komoligia Omogoso libena Wakentambe left wing Shabana libagalia bena isa Shabana Umutambe bayonyorire ningi kerabe gose libagalia bene agwaka lakini naro chomo piroli orende accuracy ya nyara koba poteni apote mwanjombo kidigele mo piro sirre space stadium yaga nyitorere mo piro to yako sone Michael Yasere Omogosori Prince aunje komya keke marakini akakosa kulenga shaba bono kene ngeyo Chinga kecho choka TSB TV ine ni Gosori ya Kibera Black Stars na Migori Youth ya rasa Kibera Black Stars ya rechigo libera Sevosa egeti kende Mwatate United chigoli sato Kajiado FC chigoli bere Naivas FC kwekera boni ya Gosori na timu ya Kisumu All Stars bale makaliyo gutavekana Shabana FC Gusii FC 1-0 chiteka choko mentu choka chitigalete aiga na Gosori endego chikwera ngati ya Viga United chigoli sano SS Asad egole ya mwana SS Asad nero tiranyora machibu maya se ligi yeye ya berge uitu sana Asad ya berge uitu chigo atari akwe buru yarakweka atari ai bado wamekuja wengi bado Edwin mwancho moligeli Shabana bako koruga bana kabisa bako somi kumupira eli atari bado Omogosoro yago chanda sana Elegwa Kevin Omogosoro bune center forward ngakia yemo Omogosoro bune right wing ngakia yemo na bono wacho chakano Omogosoro magare ko chikorigiri bagabo sio nyang wajira bose Omogosoro pita ogeche lakini bono mapiro apo korutua asebede timu ya Shabana FC Shabana no mopira akoligiri goli yo konyara kolengana machivu bago akabuya korende goalkeeper bwe timu ya Gusii FC Onunga akwera chisekondi cha isano ne mokonyara kogenda inse mopira bona bali tukokora change ne timu ya Gusii FC Mwancho moligeri ko kiraboni ngonya mpono kupata na Ndizi TV togocha ya mase ya mekorwa seketi ya Gusii Stadium Gosori ya Bosongo Derby entunda ya gatano kati ya timu ya Shabana FC na Gusii FC wa kiraboni ga Shabana FC re magega yegolia yemo chita kanke go chitigale to mwancho boyo nandake ama chibanya rekoba kwenda igata kwa machibu ya se timu ya Shabana FC kwenda kekoba bale na mbeye yemo nandake advantage babuate bosiali yanyali rekoba kego ke mwalimu ndake kokora mafans agosoka subingirine chiri buchia fans bagosoka ndake nogo kwa moja gose Gosori ndena ndesha Shabana byo gochuri chigosori chirebuso Shabana edake ira bana baende barigere biya kabisa barigere strategy yabo watu adate dynamics alafu korwabu barigere striking yabo mono nere gwate shida ndemo because babere bakotegemea abachezaji babere boka uko lino banye bakotegemea Peter Ogechi Vincent Nyabuto aboka nabo babaire bakokoraki bakonya bakubeka chigori se timu ya Shabana lero nababugatire kenenge yo yobona Shabana aitakere korigere libinte binge sana kerona wachikwenda achike mchiapo chigo changa getabuna tikabaye tome kabisa at least warajesha mashabiki kwamba uwezo wanao na wanaweza ingia kwenye KPL manyara buna Gosori ya iseko yaraiganige timu ya Gusii FC wachikwenda Gosori kianda chibwate kaine unbeaten 9 games unbeaten streak ina machiwa mayasana se timu etamanye kaini mono imea National Super League para chutoro wonchele lina bawante mwalimu ningo gosoka ningo ndanya rekoba ka gosoa ase timu ya Gusii FC korende wekera boni gani ndoche andake aba tuteri banya rekoba bago kwa moyo mono mone timu ya Shabana FC nyora buna nere bugate aba tuteri abange namba 3 imense ya Kenya namba ya mone timu ya Gor Mahia FC namba ibere AFC Leopards namba 3 ne timu ya Shabana FC korende vindu vichenjanga vitu vichenjanga na matokeo yakiendelea kuwa mabaya basi utaona hata wale bali bado unabatio teri na kwa baruka baja kunya kwa Irusi marangara like kwa liko baine fan kwa timu ya Gusii FC Shabana gaitu na Kibera Black Stars Gusii FC gakap Kibera Black Stars Shabana FC gatanga ne ligi Gusii FC anyaitira na kyoko yuko role fan ya Gusii FC keronde fan mna nje fan ya Gusii FC ngo igubuja sana lakini uko send messages Shabana mna waliodharauliwa miaka yetu igira bado yuko enda Gorari Njema lilo mwako liande Shabana FC wanapata nafasi murwa hatari
Hatari! Ilikuwa ni nafasi murwa kwa faida ya timu ya Shabana FC. Akabaki peke yake na mlinda lango, lakini yule mlinda lango alimakinika na akasema kwamba timu yangu hii nataka pointi 3. Amefanya kazi safi sana goalkeeper huyo. Na wakati huo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, refa anaweka kibenga baina ya mdomo wa juu na wa chini, anasema tosha kwa sasa. Full time Gusii FC 1 Shabana 0 ya kama hapa kwisha. Hapa kwisha. Imeenda hii. Mbakoba. Timanye tinki byago chigo. Mancho Morigeri chinga checho ni gosori ya nyalire koba gekoera egosori gati ye timu ya Shabana FC. Egosori gati ye timu ya Shabana FC amo ne timu ya Gusii FC. Egosori yarenge enkongu sana na egosori eyo ya nyalire koba gekoera timu ya Shabana FC egoli eyemo timu ya Shabana FC 0 timu eri ya Gusii FC ere egoli eyemo na ndako Mwancho Morigereria nige gosolia nyalire koba gekoera korwaiga ase egeti kya Gusii Stadium egosolia lenge gati ye timu ya Shabana FC amo ne timu emanyeka inevuna Gusii FC na chinga checho andake ndo tabatiotereri bakonya gosokoyo moyo mokorwa ase gosori na kere gosori konya rakobage gosori gu emotion sitiro rokolendo Mwancho Morigereria kelige korukorwa iga sitasinikia Ndizi TV. Full time score Shabana FC 0 Gusii FC 1 egoli yabe kuna magosori Cyrus andake kerokoligeria andake se gosori chances ki chiarenge kerokoligeria sore una yarenge chances chiarenge chinyinge sana chiarenge se Gusii FC banya kwenye chances chinyinge. Mwana Shabana FC alikuwa amepoteza nafasi nyingi sana, pia walikuwa wamefanya utepetevu hasa katika safu ya ushambulizi. Wengi wamesema kwamba marefa hawajafanya kazi safi, lakini ndo hali ya mashabiki. Tumekuwa tukishuhudia mechi wamefanya kazi safi, na kwa mchezo kama Captain 001 wanasema kwamba kuna mshindi na kuna mshinde. Leo hii ni nafasi ya Gusii FC na si tu ati tali bapo kuliko Gusii FC abere koje kubwa chiku yemu 9 na kwanya kote mara ni beaten ikobono ne esike na bapo magoje seko Shabana FC na around litugeni ali hapo. Mwancho Morigeri chise mochiri cha Facebook tore ya masa moroberi gwechi gosori live korwaiga segeti kya Gusii Stadium ase gosajare ko bage koerangati ya timu ya Shabana FC amo ne timu ya Gusii FC egosori yarenge kwa mugati timu chonsi bere kolenda se gosori ende yonsi omogwi naro rode kujara ko baga kubu naro na andako Mwancho Morigereria kolende korwa sama chivu korwa se gosori nige timu ya Shabana FC na rekoba ge kubu kolende rekolere wekera boniga nige timu ya Shabana FC yakorabuya Mwancho Morigereria andake kanke omega ye gosori detera bageni be gosori bango jigodi Mwancho Morigereria ayungati ya ali anyalire ko bakago korekana korwaiga ase egetieke endelea basi kuongea Mwancho Morigereria njira to nyagota ina korosege teke yakya Gusii Stadium unagogenda kutobugati koruga iga yemese ya makorosege tesene kya Ndizi TV. Gusii FC yanyareke waka Shabana FC egore ya mese sagero orosege teke iga amashabiki amange sana achara ko shudia derby egoruna Ndizi derby ya yanyarako koreta mashabiki amange sana mpaka boniga Mwancho Morigereria na amashabiki anyareka naraga ntanyo sokorosege teke iga kya Gusii Stadium naende bako teta sana wanakiteta sana mashabiki, ishara kwamba basi hawajafurahishwa na matokeo ambayo yametokea katika uga huu, lakini yote 9-10 wanasema kwamba lazima kuwe na mshindi na lazima kuwe na mshindi katika mechi hizi. Mwancho Morigereria mgende mna Nelson ndikina swanya ko baga koera ase egetieke gati timu ya Shabana FC amo
Nizime. Sorogonko Bogusi, Neji County Chito Etanaine, Una, County Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo Chinde Chinyinge, Nigo Kotonyora, Asika Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs, Scania TV yao, na Boigo Ontore Idio yao, Igo Kolinore, Dizi TV, Nigo Torine Kirenga, Ekio Korentera, Emerubili Chinka Kichonsi, DZTV, Owensu, Vuomogusi. DZTV, Owensu, Vuomogusi, Nigobono Yako Nikirudekrene, Negokurentera, Chibicha Chinki, Nigo Chinkele Nikukigma, Nabokotanora, Asorogonko Bogusi, Neji County Chito Etanaine, Una, County Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo Chinde Chinyinge, Nigo Kotonora, Asika Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoder, Digital TV, na Smart TV, Scania TV yao, Boigo Ontore Idio yao, Igo Kolinore, Dizi TV, Nigo Torine Kirenga, Ekio Korentera, Emerubili Chinka Kichonsi, Dizi TV, Owensu, Vuomogusi. DZTV, Owensu Vuomogusi, Nigobono Yako Nikirundekrene, Negokurentera, Chibicha Chinkia, Naboigo Chinkele Nukukigima, Nabokotonyora, Asorogonko Bogusi, Neji County Chito Etanaine, Una, County Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo Chinde Chinyinge, Nigokotonora, Asika Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TV, Scania TV yao, na Boigo Ontore Idio yao, Igo Kolinore, Dizi TV, Nigo Torine Kirenga, Ekio Korentera, Emerubili Chinka Kichonsi, Dizi TV, Owensu, Vuomogusi. DZTV, Owensu Vuomogusi, Nigobono Yako Nikirundekrene, Negokurentera, Chibicha Chinkia, Naboigo Chinkele Nukukigima, Nabokotonora, Asorogonko Bogusi, Neji County Chito Etanaine, Una, County Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo Chinde Chinyinge, Nigokotonora, Asika Kodea Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV,
TV na Smart TV. Scania TV yao boigo onjore hiyo yao uguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kiringa ekiwa kurentera emerugire chinka kichonsi. Dizi TV omunsu Kantala Stefani ya Chelsea nera igakuko tukwanira ale na Arsenal ya itru nima itena go gete tukwanira ale sorende taraikera butagani tutura kandala kangeigo anda kene dabi akatamya beine asogo kubobusi niji kaunti kito etanene una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonora aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoder Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onjore hivyo yao iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kiringa ekiwa kurentera emerugire chinka kichonsi. Dizi TV omunsu uvumobusi. That means we have been missing our home ground. Nande, in fact, Japan to enter baka toka ende KPL, mara wenda toka NSL, tumpo baita tolio karioka, baka KPL toka ende tuwa kati ya gol. Thank you so much. Niji kaunti kito etanene kwane noyo andake nima itego solibuneye ngotwerere fan sana kurende tutara kwanira Chelsea naki kwa igurero ko randake timu ya ukobwa omuchezo oyo iga ko bero muya asamalita ngoro ku Diof Mayaka se tomo sora ko Rubovas County injene fani ya Gucha Youth fani ya Chelsea fani ya Gusii omupiro yo rero ko bero muya go togokiri na ande nje tinko ira na maega se timu ya ito get churches na omupiro Ogusii na Shabana kero tokaleo ekira kibe igoro ngo saba togendre konya kobo to support timu ya ito Gusii FC yabwo omupiro muya na ande gorienge safi gatali gorienge nya kora umigu egoriengia andake ne janke tora ruwa igengo kwa ntore EPL naye kwanda bondaga niyo kwa kweli naanza na jina kwa kweli naitwa Nixon Matoke Manyura. Kuna watoto wetu hapa pia wanataka kucheza ball na wakuwe fiti, so we are tuko upright fiti. Hawa majunior mnaona wote hapa kwa ground wanataka kucheza ball, wanataka support, mwepe support, kila mtu acheze ball. Tukiwa hapa hivi hatuwezi cheza chini, tunacheza ligi, so msaidia majuniors. Sawa ngokwa na Roma nchomorere abungatie chifans be timu ya Gusii FC mega yosore kunyara kobake kwera konde na bongo kwali bagalebe na bogo kwana ndake gosore na kiritora randake sama tukale bosi asamarita ne ko mari ko mukubinya baro na ko sana sime pire mechi ya kulero kuruki yera kwenye Shabana watakangu tabari Gusii FC lakini nkabate biga mupira no godunda mupira no boche toko matime kobwa na bona sano yaitwa etimu yanyitate yarenge igoro yarengese wantu wakere mupira bya nago kirigwe asitwa bwire goria amabosa nago kirigu mupira next ngo bwatore tutatobe ligi ase timu ya Gusii ase timu yaitwa ya Gusii tutata ya meba so ligi na tutoko kanga Gusii ya so ligi ngote kwa sasa ya kabere studio ebwente tuenda se omotimo komokia igo tukoira na ntora iga live kurense ya Gusii stadium tukoira ndende kwa manyia mange goro yanko ya Gusii korende tokwende sema ya kabere studio tuna matangazo makia igo tumekora na iga sense ya Gusii stadium ya sanya na kwa batkwanga Chelsea ngo bwatoro mupiro ito Picha chinkia na boigo chinkeno nuku kigima na bogo tonyora asoro gonko bobusi niji kaunti kito etanaine buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyo cheza hiyo promo yetu hiyo ya Ndizi TV bwansubo Gusii. So ikiisha wamerudi. Kwani program zinaanza 6. Pre-recorded zinaanza 6. Hapana, ala. Sawa, iweke basi. Nimekwambia wacha nikupigie, sio wacha nini. Panyote. Nataka nikuwe show umeipata ndio niendelee.
Oh. Sawa. Haya. Met, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, aside kode ya Star Times. Mwanchomorgeria ensemo ende ya moroberi bwechi gosole ya masa ya mokoro waiga asensemo ya Gusii Stadium masa gosole ya rire gatie timu ya Shabana FC ya kwagania timu ya Gusii FC gosole rire golia yemo asebo sabunda chika Babwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinderinge babwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap babwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo babwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira nyumba ya Old Sansora Building angenege tesini kenene gechigari imeyumu chukisi gusuba Stadium moroberi bwechi gosori meandizi TV andake sasori twali kubwati gatie timu ya Shabana FC yere Bosongo Derby ya era se Shabana FC nyara kurwe golia ya masevosa amone timu ya Gusii FC kondichinga kie checho imbate gatie abali baikira naye kana ndaro mubwatani bwechi gosori abote bire tari yao andake ngikero ko bwatana kero kya samani chigosori samali eta ngoro ku James Ongeri ngoro bonjali na ndende omoriki we chirifali kya bonjali lakini onde match commissioner o division 1 kanda bwa tumo pira leo ndabwa tumo pira ngoja ndege tina ya karo mopira kera mambinga bwa tumo pira lio sombo kio kericho Green Stadium ndake se gosori yentora kere ya elire ne gosori ya lenge buya kodende musa okego nkwa basa mana li officiation ndake issue ninki akumye kaiko igwana kwa ruera mopira no era buya utatigaline na mwisho ya kare rifari akori mopira na alishabiki eli mari komnyaka gochiko kobwatu mopira sa kobwatu rifari shot abwase abasigari bainkiria gati ande banya gotoria chirifari kyalenge geti bajira se dressing room igo mopira metoro tukubali maro goboro kobu na ro tari kobu na ande magosa tanyo kobora tatigaline kare aramake tunasema ni sawa sawa igo mopira no era buya tinda manye sababu ya gari sabikiria jikobwata rifari eshati imetio soka basabana yabu akirende asokorie nari na ngumupira mbio era kiara shitende tabeti ayabe karo mupira yalire kare sirimbi mwiso yabu andake to chiko koren sebese nyote koren sema ya kabiri studio andake wente tunare ko bato kunacha engenjo solimne kere kwa rora ngora fans bacha so bongere ko soli yarenge very concentrated very technical engenjo yaya so kina gwechi ko soli rongorwa guseganere ni narale ngumupira wa gusiga uchagire gukina kiara mashabiki acha segeti yaro kia Gusii Stadium I've been coming here kuri mupira na mashabiki aja lero ni gacho bonge sana wakoranga timu ya Gusii ni timu ya Shabana FC ne bwata mashabiki na ande asogo cha kwabo konge koranga umupira no kine se chinga kire botu Gusii yaito umupira no kine gocheke wango kiende kenene Mujibwe to arachinga kichigingenere korenda sengenchiye birongo tabuna mbuya mono ase chitage kachiri kwa twalire na itu nenga kiende ntorigane mwanjo morera ingati yali twanyare ko batoko kwanira kurwa iga sensemo ya Gusii Stadium kondo uri twarengenere kurwa muchakano bwa omoroberi oyo omomanyi bamanganie chigosa na bote bengana yawo yo moelio tugochiko korensebe mbe mono sana ndemo Steve Soko ngalie bagane teseni Kiandizi TV sensemo iso walentana togenda support local football totigana mipira ya basongo andake mbia mono all the best tumenda samangana yechi gosori mwancho murigereri ayungati yali twasangire korwa iga asegeti kia Gusii Stadium menga kiende naende ntoira na ige gosori ngao chitimbu chingao togotebia mange korenda buno towikero mwali bo moroberi gwechi gosori korende korwensemo ya kabere erie studio nyana ko baingotira ndo moroberi ondo bene na kwaliganire moroberi bwa gati abanyankongo gobe timu ya Shabana FC omakaine buna Jafet Kenyatta mumuro mwabo Ken Kenyatta omorokeria mwane bwa timu ya Talanta FC na chikotebia mangenere igoro ya buna nyate ko gosori timu ya Shabana FC kunyara ko be defender ase miakeri emekoro korende korwaiga sensemo ya Gusii Stadium osori yarenge enkongu sana korende weterase a free kick
nige timu ya Gusii FC anyora egorio bobuya sensemo ya kabere yegosoria yuna ni maitaba tetoribe timu ya Arsenal na barumbago getebene ase banyara kwa bakurumaega na kwenye kore timu ya Aston Villa chigorinye ase chigori bere kone kibona Arsenal nero negendere gukora buya aliese ligi ya English Premier League togosoimia National Super League nege timu ya Kibera Black Stars ya bua chigori bera sebo sabar kosoria mone timu ya Migori ensemeri ya ligi ndoge ensemo ya Nairobi kwere kibono timu ya Kibera Black Stars ya sore namba 2 no munganyi gati yabo ne timu ya Shabana FC ne point 2 chioka na Gusii FC bubwabo wanyesukiri bosiona goika namba 3 imelegi ya National Super League abuno toikira mweri bwa umuroberi bwa chigosori buna botambe retara nenda mo Steven Captain 001. Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs.